Walha película nakano a Biblia kuntia tichki ukaro huk ampiapt apre. Ukatua Biblian alek cuento nakakiu kelkata, sasin ya kepahamuyapre. Humach kamsara kismasa? Nayaroj Biblia respetaña sawa sasau yatichapjetu. Hakenaka hani ukama muyapkiti. Walik ukamars antaja. Kitis Biblia kelkayana, segunda Timoteo 3:16 kelkatan, akam siwa. Tajpach kelkatach Diosan amuit ayatawa. Sumarakiu yatichanyataki, chekanchanyataki. Kunate hanwaliki ukanak askichanyataki. Ukamarak chekapar sarnakan yatichanyatakisa. Ukamach kunsa aka kelkatach amuit ayisto? Biblia Diosan amuit ayatau siwa. Ukamasti Biblia Diosan arupas kapuniti? Hanuka hakenakan aruna kapakicha? Diosan arupawa sasau sirista. Ukampis Biblia Diosan arupawa sasaj kun hamat samaininakar kananchasma. Haniu yatkti. Aka revistau kunatsa Biblia Diosan arupas kapuniwa sisna, kimsatoket kananchi. Ukau Diosar confiaña takisa, maininakar parlaña takis yanaptatam. Yuspara, yataker masinaka hampiu akanakat parlirista.